Ovo je najmekša i najsočnija riba koju sam napravio. Danas pečemo pastramku. Bukvalno se topi u ustima. Idemo da pripremamo. U manju posudu dodamo beli luk, so, biber, malo senfa, soja sos, limun i izmutimo. Sipamo maslinovo ulje i promešamo. Za kraj dodamo peršun i sve sjedinimo. Marinada je spremna. Prelazimo na ribu. Danas sam u Lidlu uzeo svežu pastramku. Čuo sam da je jako ukusna. Prebacimo je na ubrus kako bi uklonili višak vode. Pripremimo pleh, sipamo ulje i stavimo kolutove luka kao prvi sloj. Prebacimo pastramku na pleh i vreme je da je obložimo našom marinadom sa svih strana. Pospemo malo univerzalnog začina i dodamo željeno povrće. Ja koristim šargarepu i krompir. Posolimo, pobiberimo i dodamo malo ulja. Sada nožem napravimo proreze u koje dodajemo limun za ekstra svežinu ribe. Spremna je za rernu. Pečemo 45 minuta. Gotova je, da čujemo kožicu.